कार्बि आंलंनि जाथायखौ लानानै गोबां सुबुङानो जे हानि सायाव सांग्रांथि जानायखौ नुनो मोनदों। बिजिआर हा रैखाथिनि थाखाय बे समाव कार्बि आंलंनि थागिबिया जेरैबायदि सांग्रांथि जादों बे सांग्रांथि जानानै बे समाव जाय थागिबि नङैफोरजों गोख्रों भाबै सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जे जायनि जोहै बे समाव जे कार्बि आंलंनि CM तुलिरां रांहांनि जे न'खौ बे न'खौबो सावनाय नुनो मोनदों जे कार्बि आंलंनि बिजिआर बे बिजिआर हा बे हाखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों भाबै थागिबि सुबुंफोरा सोमावसारनाय रादाबखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे समाव खेर'नि बिजिआर हानि जेंनाखौ लानानै आसाम सरकार कार्बि आंलं काउन्सिल आरो बेनि अनगायैबो कार्बि थागिबि दैदेनगिरिफोरजों बे समाव मैया गोनांथार मोनसे सावरायनाय जानानै थाङो आरो बे गोनांथार सावरायनायाव माखासे माने बिथांखि लादों आरो जाय बिथांखिनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव कार्बि आंलंनि बिजिआर हाया आबुङै रैखाथि मोननायनि लामायाव बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे 3 खनायारि सावरायखांनायनि उनाव मा बिथांखि लादों बे बिथांखिखौ फोरमायना होनो थाखाय आखायाव लादों। बिजिआर हानि जेंनाखौ लानानै गुवाहाटी बिजिरसालियाव केसआ सोलिगासिनो दं। कार्बि आंलं सरकारनिफ्राय बेनि सायाव दासिमबो जायखिजाया फोरमायथि होआखै जायनि थाखायनो जेंनाया सुस्रांजायाखै। बिजिआर हानि जेंनाखौ लानानै गुवाहाटी बिजिरसालियाव केसआ सोलिगासिनो दं। कार्बि आंलं सरकारनिफ्राय बेनि सायाव दासिमबो जायखिजाया फोरमायथि होआखै जायनि थाखायनो जेंनाया सुस्रांजायाखै। फैगौ 5 जानुवारिनि सिगांनो कार्बि आंलं सरकारनिफ्राय गोनांथि जानाय फोरमान बिदांखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गथायगोन आरो कार्बि आंलंनि रायजोनि जानानैबो बिजिरसालियाव फोरमान बिलाइ गथायगोन। फैगौ 5 जानुवारिनि सिगांनो कार्बि आंलं सरकारनिफ्राय गोनांथि जानाय फोरमान बिदांखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गथायगोन आरो कार्बि रायजोनि जानानैबो बिजिरसालियाव फोरमान बिलाइ गथायगोन। खेर'निनि बिजिआर हायाव थानाय सरकारारि जायखिजाया मावख'फोरखौ बिनिफ्राय बोखांना लाबोना बिजिआरनि बाहेराव लाबोना गायसननाय जासिगोन। खेर'निनि बिजिआर हायाव थानाय सरकारारि जायखिजाया मावख'फोरखौ बिनिफ्राय बोखांना लाबोना बिजिआरनि बाहेराव लाबोना गायसननाय जासिगोन बिथांखि लादों। खेर'निनि बिजिआर हाया गासै 8,000 बिगा दं आरो बे हाखौ रैखाथिनि थाखाय कार्बि आंलं सरकारा फेन्सिं होनाय जागोन आरो फोसावथाय होगोन जे बे हायाव रावबो इयुनाव दखल खालामनो हायै बायदि। खेर'निनि बिजिआर हाया गासै 8,000 बिगा दङ। बे हाखौ रैखाथिनि थाखाय कार्बि आंलं सरकारा फेन्सिं होनाय जागोन आरो फोसावथाय होगोन बे हायाव रावबो इयुनाव दखल खालामनो हायै बायदि। जाय सुबुङा कार्बि आंलंनि जाथायाव जिउ गोमाबाय बेनि न'खरनो साख्रि होनाय जागोन आरो रायजो सरकारनिफ्राय 10 लाख राङारि अनसुंथाइ होनो बिथांखि। जाय सुबुङा कार्बि आंलंनि जाथायाव जिउ गोमाबाय बेनि न'खरनो साख्रि होनाय जागोन काउन्सिला आरो रायजो सरकारनिफ्राय 10 लाख राङारि अनसुंथाइ होनायनि बिथांखि। बिजिआराव होनाय गासै ट्रेड लाइसेन्सखौ कार्बि आंलं सरकारा केन्सेल खालामनाय जासिगोन। बिजिआर हायाव होनाय गासै ट्रेड लाइसेन्सखौ कार्बि आंलं सरकारा केन्सेल खालामनाय जासिगोन। बिजिआर हानि अनगा सरकारारि हाखौ गोबां दखल खालामनायखौ काउन्सिल सरकारा थाबैनो इभेक्सन खालामनाय जागोन। जे बिजिआर हानि अनगा सरकारारि हाखौ गोबां दखल खालामना काउन्सिल सरकारा बेखौ थाबैनो इभेक्सन खालामनाय जागोन। फैगौ 17 जानुवारियाव नैथि खेबनि थाखाय 3 खनायारि सावरायनाय जागोन आरो फिन आरोबाव फैगौ 17 जानुवारियाव नैथि खेबनि थाखाय 3 खनायारि सावरायनाय जागोन। बे आयदाखौ लानानै बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननो फोरमायनि। कार्बि आंलंৰ গোটেই ঘটনা প্ৰবাহক লৈ कार्बि ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি মণ্ডলৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। প্ৰথম, বিজিআৰ আৰু পিজিআৰৰ মাটিৰ সম্পৰ্কত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড আদালতত বিষয়টো বিচাৰাধীন হৈ আছে।
কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউন্সিলে আজিলৈকে শপতনামা দাখিল কৰা নাই। তাৰ কাৰণে গোটেই বিষয়বস্তুটো এতিয়ালৈকে আদালতত সমাধান হোৱা নাই। আজিৰ আলোচনাত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে 5 জানুৱাৰীৰ আগতে আদালতত শপতনামা দাখিল কৰিব আৰু কাৰ্বি ৰাইজেও আদালতত এটা পক্ষ হৈ তেওঁলোকেও আদালতৰ সন্মুখত নিজৰ দলিল ৰাখিব। ৰাজ্য চৰকাৰেও আদালতক অনুৰোধ কৰিব যে যিহেতু বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ খুব সোনকালে ইয়াৰ ৰায়দান কৰিব লাগে, যাতে আদালতৰ ৰায়দান অনুসৰি আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰোঁ। খেৰণিৰ VGR PGRত যিমানবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়সমূহ আমি VGR PGR এলেকাৰ পৰা আমি উঠাই লৈ আহিম আৰু VGR PGRৰ বাহিৰলৈকে লৈ যাম। তৃতীয়তে খেৰণিত VGR PGRৰ খালী মাটি 8,000 বিঘা আছে। এই 8,000 বিঘা খালী মাটি কাউন্সিলে ফেন্সিং কৰিব আৰু বনানীকৰণ কৰিব, যাতে ভৱিষ্যতে কোনেও তাত দখল ল'ব নোৱাৰে। যিজন ব্যক্তিৰ পুলিচৰ গুলীচালনাত মৃত্যু হ'ল, কাউন্সিলে তেখেতক এটা চাকৰি দিব। ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্তকৈ 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব। VGR PGR মাটিত যিমান ট্ৰেড লাইচেন্স ইছ্যু হৈছে, কাউন্সিলে আটাইবোৰ ট্ৰেড লাইচেন্স কেনচেল কৰিব, যাতে কোনেও তাতে ইলিগেলি ভৱিষ্যতে ট্ৰেড লাইচেন্স ল'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্বি আলঙৰ VGR PGRৰ মাটিক বাদ দি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিও মানুহে এনক্ৰ'চ কৰি থৈছে। ইৰিগেশ্যন, ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিও এনক্ৰ'চ কৰি থৈছে। যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি এনক্ৰ'চ হৈ আছে তাতে কাউন্সিলে এভিকশ্যন আৰম্ভ কৰিব। অহা 17 জানুৱাৰী আমাৰ দ্বিতীয় লানি আলোচনা আৰম্ভ হ'ব। তেতিয়ালৈকে হাইকোৰ্টৰ পৰাও আমি এটা সুবিচাৰ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। এই আলোচনাখিনিৰ উপৰিও কাৰ্বি আলঙৰ কাউন্সিলৰ কেইবাখনো ৰুলছ, কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যন ৰুলছ, লেণ্ড এলিয়েনেশ্যন ৰুলছ আদি বিভিন্ন ৰুলছ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে। এই ৰুলছ আৰু আইনবিলাকো ৰাজ্য চৰকাৰে সোনকালে অনুমোদন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজি এই গোটেইখিনি আলোচনা হ'ল, আৰু বহুখিনি কথা আলোচনা কৰিব বাকী আছে। 16 বা 17 জানুৱাৰীত আমাৰ দ্বিতীয় লানি আলোচনা আৰম্ভ হ'ব। চাওক, মই ইয়াতে তৃতীয় পক্ষ বা দ্বিতীয় পক্ষৰ কথা নকওঁ। এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত এইটো এনেকুৱা নহয় যে এইটো কিবা দুটা গোষ্ঠীৰ সংঘৰ্ষ। ইয়াৰ লগত বহুদিনীয়া অমীমাংসিত কিছু প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছিলে। যিকোনো কাৰণতে নহওক ঘটনাটো ঘটিলে আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে শান্তি ঘূৰাই অনা। সেইকাৰণে পুলিচেও যিজন জীৱন্তে জুইত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হ'ল সেই কেছটো ৰাখিব। বাকী যি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে পুলিচেও আমি জেনেৰেল এমনেষ্টি দি দিম, যাতে আমাৰ মাজত কোনো ভুল বুজাবুজি নাথাকে। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ, কাৰ্বি আলং কাউন্সিল আৰু চিভিল ছ'চাইটি বা আন্দোলনকাৰী পক্ষ বা আন সকলো ৰাইজক লৈ আমি খেৰণিত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। কাৰ্বি আলঙত আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আজি গোটেই লিষ্টখিনি আমি দেখিছোঁ। গতিকে কেছটো 5 জানুৱাৰীত আমি হাইকোৰ্টত যাম, কিন্তু ক'ত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে এই কথাটো আপোনালোকে কাউন্সিলৰ পৰা বুজিব, কিন্তু খেৰণিত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে।